I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću vam pokažem kako da dobijete besplatne igrice na Steamu. Znači, evo kao što vidite, tu smo na jednoj stranici koja se zove Free Game Findings, to jeste Reddit. Je jedan forum na kojem bukvalno vidite ljudi objavljuju neke besplatne igrice koje su oni vidjeli na internetu i sad objavljuju to da i vi uzmete. Znači, tu vam je prijateljsko dijeljenje igrica, znači oni vas svi obavijeste za neku besplatnu igricu. Sad ovako, na primjer, ja ću u ovom videu da uzmem jednu, da vam pokažem kako se uzma igrica. Na primjer, odete tu i mora pisati Steam, ovako ovamo i kliknete, evo na primjer, ja ću ovo uzeti. Steam Game Devil's Share. Znači, ne smije da piše da je, na primjer, out of keys, znači mora baš ovako da bude. Ili restocked isto i to je, znači da su restockovali kijeve, to jeste da ima šta mi je okej. Znači ovo bukvalno dobijete key i odete aktivirate i to je to. Sad ja ću ovako da vidimo, znači ovo je samo primjer, ima neke vas pošalje na stranicu na kojoj se morate registrovati i tako to. Sad ova se igrica uzma preko gleam.io, pa je malo jednostavnije nego ono. Evo nadam se, evo ga. Samo malo da im ja mogu ovako continue. Ili ne breko baš. Ok ljudi, evo nas, znači ja ću sad da joinam ovu grupu, znači to mi je sad jedna od ovih koji moram ispuniti. Na primjer vidjet ćete koliko ćete vi morati ispuniti, evo na primjer imam tu da vidimo. Imam, znači jedno, ja mislim 10 ovih da ispunim, ali jednostavni su. Znači bukvalno evo join group, idem continue i ja sam tu sad jedno ispunio. Sad ja moram takvih i da ispunim još 9 ja mislim, pa ja ću ovo sve da ispunim pa ću da vam se javim kad ispunim sve. Ok ljudi, meni je preostao još jedan korak, to je da posjeti na Steamu ove, ali znači samo kliknete ovako i čim malo učita možete da zatvorite, evo, to je to. I kad kliknem continue dobit ću key, evo ga. I kao što vidite dobio sam key, ja ću ga sada aktiviram na moj Steam account. Znači odem ovdje. Znači odem ovdje, idem activate products, next ok i product code ide normalno sve. I dobio sam Devil's Share, znači kao što su i rekli, evo ga, igrica mi je tu. Da vidimo koliko ova igrica košta, znači da vidimo. Znači dobio sam Crusader Kings 2 jednom ovako na ovoj stranici, dijeli se 2 kija, ja sam se prijavio, znači bukvalno 2 kija i tu se prijavio oko 100.000 ljudi. Ja sam se prijavio, dobio sam od 100.000 ljudi, bila su samo 2 kija se dijela, ja sam dobio, ali igrica košta 39 dolar, tu što sam ja dobio, ali ova evo košta 0.99. Nije puno igrica da košta, ali ipak besplatno, znači, dobro, ovo sam kupio, ovo nisam dobio, ali eto. Evo usput da vidite malo moj Steam profil, bukvalno nisam baš sve igrice dobio putem ovoga, ali većinu igrica sam dobio putem toga, evo vidite, imam 116 igrica. I dodajte me na Steamu, evo vidite, znači ukucate Hail the Fucker i izbacit će vam Russia, znači Rusija ne buda. I kao što vidite to moj Steam profil, imam What's ban na CSGO, ali nema veze. I vidite, znači moj tu, vidjet ćete moj profil i dodajte me, znači evo vidite. I to bilo to što se tiče ovog videa, evo na primjer, još samo da kažem ovo, ako želite da uzmete još igrica, znači svaki dan posjećujte ovu stranicu
jer svaki dan izlaze novi giveaway. Znači, nije baš svaki dan, ali svaki drugi ćete uzeti novu igricu. Evo, na primjer, ja bi sad mogu čak da uzmem i ovu igricu, ali sada ne smaram vas više u ovom videu. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Eto, vi posjetite ovu stranicu i ulazite tu svaki dan i vidite ima novih giveawaya tu, znači bit će uvijek update-uje se. Evo, na primjer, vidite Lost Souls, onda Solar Flux je izašao prije 4 sata free. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako vam se video svidio, ostavite mi like, share i sub, mnogo mi značilo. I to bi bilo to, vidimo se u sljedećem tutorialu ili gameplayu. Ćao! I wanna follow you. I wanna follow you. I wanna follow you. I wanna follow you.